Charlie Fox pripravljen na poletanje.
Fox, Ojstrica, 2200 metrov. V redu gre. Kje si pa? Jaz sem šel tam na konc Menine, sem se obrnil, pa sem šel po Rogatcu nazaj, smo tudi vsi slekli, so bili na Jurja, pa sem se pa tak čist po malem pelo do Radohe, pa sem pa na Radohi, sem pa pol po Zeglu. Tule gor je pa severni veter in na severni strani zdaj peglam tete cele Kamniške Savinjske.